Afrika wa vulavula. Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Say nongo timinete ntsena ku wara ya khumembiri inhlekani mingiseri wa mganalo na FM ko nga ngisela xitichi xirko Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na wikumake audio streaming ya mganalo na fm.co.za Nikalanga Pet Matebola in'wana smart wa jimo xithlango wa xingirtano wa xicajano makunelo wa ndandadzi ni ku tisela ku nangonako Afrika wa vulavula ni famba na tinyiko mukin xivambo ifamba swin'we ku fika eka hafu ku wara ya khumenharhu ka mganalo na FM makomba ndlela kabula mahungu ya kona mwingisero mkaralo na FM kama msirtani mani mkensa sesilili ya nhlabangwana mangamsabe awara ya khumembiri vangwana mahungu ya tabu ya sitswani awara ya ngwe tlhongo makata kona ya hafu kupile awara ya khumembiri antika seso mwingisero mkaralo na FM kensiri xipano xa gingirikani njindani Eric Mabasa na Kensani Nyango vamtisela nangonako wa Swari Sima vafambise sweswo vatavyera kambe na nangonako lo fanaka munduku kotara yo sungula ya lembe 2021 yi kombise ku tlakuka swinene ka tinhlayo ta vanhu lava va pfumalaka mintirho yi tlhe yi tsatsamuka yi komba ku tlakuka swinene ka vantshwa lava pfumalaka mintirho kambe ke ku langutiwa vantshwa laha ni vona laha yi ka yi kombeta yi xaxameta leswaku vantshwa va malembe ya 15 ku ya ka 24 a va na mintirho lava nga ri ku na mintirho va fika kwalomu ka 6.9% kambe ke hayi a hi swa hina swa tinambara mun'wana tivo va nga ta hi byela swona tatana Risenga Maluleke StatsSA general va ta va kha va hi byela sweswo kantswa ta tlhe hi bula na va Harambe Youth Employment Accelerator hi twa kahle kahle va tirha yini va ta kota ku hi nyika na xifaniso xa leswi va hetelelaka va lava ku swi fikelela ngopfu loko hi vulavula ka timhaka ta swiphiqo swa ku va vantshwa va nga kumi mintirho kambe ke hi nga tlhela hi vutisa na wehe tanihi muyingiseri ku u vona ongeti loko u va u ri mutswari i khi i lava ku vona ku n'wana wa wehe wa humelela hi ndlela leyo xivutiso ku va ku u va u kha u langute hi tihlo rihi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku kuma kumbe ku ka va nga kumi mintirho hi ndlela yoleyo i mhaka leyi kumbexani hi nga hetela ku hi lava ku twa nele ka wehe muyingiseri wa mkaralo na FM yavona mahungu lama ku vulavuriwaka hi wo i timhaka ta nandzu lowu vengiwu ya pfuleriwa holobye Zwelini Mkhize dokodela Zwelini Mkhize va pfuleliwa nandzu hi va Democratic Alliance lava nge ri haikho swihehlo leswi swi fambelanaka na timhaka letiya ta digital vibes ti hetelela swi va vekaka ntshikelelo loko swi ka timhaka ta vo tanihi murhangeri ku ya emahlweni khandla kambirhi ku na timhaka leti ti nge le ku endlekeni ta milandzu leyi khumbaka timhaka ta purasi leriya ra Estina leti ti kombaka timhaka ta leswaku ongeti se ku ka ya ku khomiwa vanhu hi ndlela yoleyo xo hetisela tinhlayo leti ti nga kota ku tlakuka ka ku hangalaka xitsongwatsongwana xa COVID-19 veri i khale nyana swi nga se va koko hi va na nhlayo ya ku tlula 5,000 wa vanhu lava hi siku rin'we va va ku va tivisiwe ku ta hetelela ku va na siku rin'we va va ku va tivisiwe ku ta hetelela ku va na va phatsamo hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi ndlela yoleyo hi leswi hinkwaswo bingisero mkanalo na FM i nge ri hi ta va hi kha hi swi languta tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka 015-297-1855 kumbe kandziyisa rito ka 071-265-9860 handle ka sweswo hi nga hi bela riqingho ka 015-297-1855 at Afrika munghana i Twitter handle hi yo hi nga kota ku va hi famba swin'we na wena ku ya emahlweni kasi ke xin'wana lexi kumbexana hi nga ku tsundzuxa ku mingisero wa mehe i timhaka ta letiya swi ta ku hi lava ku twa na matitwelo ya wehe ka ku ringanyeta loku nga koho ka leswaku holobye dokodela Zwelini Mkhize a va fanele va kha va tshika ntirho kumbe president a va fanele va kha va endla xan'wanchumu se hi nga tsakela ku twa na sweswo ku u angula ku yini ka mhaka yoleyo mani amukela mun'wana ati laha hi twa ku ka tinhlayo leti ta vhiki leri va ri yini kahle mun'wana tinhleka hi lo sele muhaxi hi lo sava yingiseri n'wina va ka mtondolobhani va ka Ntilawoloni aha hi hlangane nakambe la mwanati leswi hi hlanganisaka i tinhlayo leti ku nga ntirho wa n'wehe mi hi nyiketiri tinhlayo hambileswi
mi nga kuma ku mi hi nyike tinhlayo leti hi nga tsakeleki ku ti tiva kumbe ti nga hi tsakiseki kambe mi hi nyike to a hi sunguleni ka tinhlayohlayo leti ta mintirho n'wana ti hi sungula ka ku hi ku angarhela ti ri yini tinhlayo okay hi ku angarhela tinhlayo ti ri yini loko swi ta ka timhaka ta mintirho eAfrika-Dzonga? Xo sungula muhaxi a hi languteni xiyimo xa mintirho laha Afrika-Dzonga. A ri swin'we muhaxi. Kahle mun'wanati. A hi languteni xiyimo xa mintirho laha Afrika-Dzonga. Kusuka ka malembe ya lawaya ya va 2005 2006 a ho va na kwalomu ka mamiliyoni mamune lama ma tirha. Sweswi hi na 15 million wa vanhu lava tirhaka. Hi nga vulavuli hi lava pfumalaka mintirho, lava hi lava va nga na mintirho masiku hinkwawo kumbe va pfuka and loko hi ku munhu wa tirha hi vula munhu loyi a kotaka ku tirha nkarhi wutsongo lowu a nga wu tirhaka awara hi siku kambe a kha a kuma swo holeriwa leswi a nga ta kota ku ti hlayisa hi swona. Na loko a nga holi hi mali mi kuma ku i hola hi xisakani xa mugayo kumbe xa munyu kumbe xa mazambani. Loko mo languta vatirhi lava nga lomu mapurasini vunyingi bya vona va kuma muholo wa vona wu ri wa mali, hala tlhelo swirimiwa sweswiya va swi tirhaka va tlhela va pambuleriwa swona swi va swiphemu swa muholo. Se hi vanhu lava tirhaka, kasi lava va nga tirhiki ka kotara leyi ya ha ku hundzaka leyiwani hi ta kuma leswaku i 7.2 wa mamiliyoni. Se a hi swi vekiseni leswi muhaxi, loko hi ku ya hi swipimelo swa nhlangano lowu wa misava wa timhaka ta mintirho ku nga International Labour Organization, nhlangano lowuya wu ri munhu u pfumala ntirho loko a karhi a pfuka masiku hinkwawo a famba a lava ntirho. Se leswi vulaka swona i ku loko ku ri ku munhu u lo tshama ekaya a nga pfuki a lava ntirho, a nga le ku pfumaleni, a nga va kha nga ri na wona ntirho kambe a nga hlayiwi kona ka nhlayo liya yi rhangisiwaka ngopfu. Mi nga rivali loko hi tumbuluxa tinhlayo leti hi na leyi vitanaka headline figure na expanded definition. Headline figure i nhlayo liya ya ti-percent liya yi rhangaka hi boxa yona, leswiya swin'wana ta sala hi hlamuselaka ndzhaku. Se swi nga leswi lava va 7.2 wa mamiliyoni lava pfumalaka mintirho hi vona lava tekaka xiave xa ti-percent leti hi vulavulaka hi tona letiya ta 7.2 wa mamiliyoni. Hi tlhela hi va tlhandlekela na lava va nga lava mintirho va ze va karhala. Ku na lava va ha ri ku laveni bona i 3.1 wa mamiliyoni. Va vitana ti-discouraged work seekers. I vanhu lava nga lava mintirho va ze va fa mongo lomu marhambyini va ku hayi karhele swa mina swilungi kumbe va heleriwa hi macheleni. Ku tlhela ku va na miliyoni yin'wana ya lava loko hi kha hi burisana na vona, mi nga rivali loko hi kha hi teka tinhlayo leti hi burisana na vaakatiko lava nga te mina ni le ku laveni ka ntirho kambe loko no wu kuma ni ta teka. Se lavaya va miliyoni liya hi vulavulaka hi yona na 3.1 ya lava va nga lava va ze va karhala na 7.2 ya lava va lavaka ntirho masiku hinkwawo va hi tisa eka 11.4 wa mamiliyoni ya vanhu lava va pfumalaka mintirho. Leswi hi swi vitanaka expanded definition. Se ti-percent ta vona i 42.3. Se loko yi ri expanded definition yo ndlandlamuka ku kota ku vona xiyimo xa ku pfumaleka mintirho hinkwayo. I ncini muhaxi lexi endlaka yi rhangisa ti-percent letiya ta 32.6 hi nga rhangisi le ta expanded definition kumbe to ndlandlamuka? I ku va tiko ra hina ka pfhumba leriya ra National Development Plan ku nga rona ra ku hluvukisa tiko ra hina ri ti bohe ku ri ta languta ku pfumaleka ka mintirho hi ku tirhisa leyi vitanaka narrow definition kumbe mahlamuselelo kumbe mativikelo ma ku pfumaleka ka mintirho hi lava va lavaka mintirho ntsena masiku hinkwawo. Se kambe tinambara leti ti humesa ti ri timbirhi minkarhi hinkwayo muhaxi. Ntirho wa hina haleni kwa statistics South Africa a hi ku seketela mfumo, a hi ku lwa na mfumo, i ku vona leswaku vanhu va kuma ntiyiso minkarhi hinkwawo hi xiyimo xa mintirho, xa ikhonomi, xa ku ndlandlamuka ka xiyimo xa
tinhlayo ta vanhu kumbe mahanyelo ya vona na leswi va na vukorhokeri ntirho wa se loko hi ka hi tsatsamuxa tinomboro teto kumbe hi ka hi kongoma mun'wanati hi ka hi languteka ku a ni ngo hina hala hi nga koho se hi tirha hi languteka ku n'hweti leyi i n'hweti ya vantshwa swi tikomba ngeti vantshwa tinhlayanhlayo ta vanhu lava nga kumeki mintirho ku ri vantshwa ti le ku tlakukeni na sweswiwani loko mi nyike xiviko lexi loko se mi kha mi nyika kusuka ka expanded na liya yo ka yi nga ri expanded 32.6 ku ya ka 42.3%. Loko mi nghenisa vantshwa ku ndleka yini kona? Xo sungula muhaxi a hi languteni vantshwa ku hi vulavula hi vanhu va malembe wa ndzi swi tiva swinene leswaku haleni tikweni ra hina hikokwalaho ka swipimelo swa xipolitiki kumbe mavulavulelo yan'wana ya van'watipolitiki va ri vanhu i vantshwa va ze va fika ka malembe ya 35. Sweswo aka matiko man'wana a swi tirhi. Munhu wa malembe ya 30 kumbe lowa hundzaka 24 wa malembe u vitaniwa ku a nga ha ri muntshwa intswatsi ku na loko a nga ri ku tirheni i fanele a khava se a hetile xikolo minkarhi yo tala kumbe a ri ni ndyangu van'wana va ri ni ndyangu. Se na hina loko hi humesa tinhlayanhlayo letiwani hi ya languta malembe lama ya matirhelo ya matiko man'wana ya misava. Se loko hi ku vantshwa ka tinhlayanhlayo ta hina hi vulavula hi vanhu va malembe 15 ku ya fika eka 24 wa malembe 15 to 24 years. Se lavawani hi va veka hi swigava swimbirhi muhaxi. Xo sungula hi vulavula hi ku pfumaleka ka mintirho ka vona eka xiphemu xexiya xa vona ntsena va ri voxe. Ku pfumaleka ka vona ka mintirho i 73.3. Loko mi languta ku pfumaleka loku ka mintirho ku koke swinene hi kwalomu ka 30% kusuka ka liya ya tiko liya ya 22.6. Yes. Se swi ta vula leswaku vantshwa va ni ntshikelelo swinene. Hi nga vula leswaku vantshwa va khandziya ntshava va lo qochama muhaxi. Kasi loko se hi languta hi liya ya expanded definition liya ya ku ndlandlamuka liya ya loko hi katsa na vantshwa lava va nga lava va 63.3%, lava va pfukaka masiku hinkwawo muhaxi va lava mintirho. Loko hi katsa ni vantshwa lava va se va nga karhala ku lava mintirho va fika kwalomu ka 74.4 wa ti% ya vantshwa va malembe lawa ya 15 ku 24 lava pfumalaka mintirho. Loko hi heta sweswo muhaxi hi tlhela hi va languta hi tihlo rin'wana ra ku vanhu hi la ku vona ku i vangani vantshwa lava va nga kona laha tikweni ra hina swi nga hi ku va le kwihi kumbe kwihi. Se hi kuma leswaku va malembe wo yalawo ya 15 ku ya fika eka 24 vantshwa lava i 10.1 wa mamiliyoni. Se eka vona 3.3 kumbe un'wana na un'wana exikarhi ka vanharhu wun'we exikarhi ka vanharhu va vona u pfuka masiku hinkwawo a nga endli nchumu a va le ntirhweni a va le xikolweni a va le ku dyondzeni ka mintirho. Va vitana NEET hi ririmi ra vadyahlampfi leswaku not in employment, education or training. Hi swilo leswi hi tlhandisaka swona xiyimo xa vantshwa laha tikweni muhaxi. Se ni le ku yi languteni vantshwa leyi 15 ku fika 24. 15 sweswiwani i le ka grade 10 a Afrika-Dzonga mun'wanati vo tala va vo le ka grade 10. Se ni le ku tivutiseni ku swi nga va swi ka swi hi nyika xifaniso xa kahle hi mpela xa vanhu lava xa vantshwa lava va nga ri ku na mintirho loko swi tani hi ka hi katsana lava va nga ka grade 10, 11, 12 na lava hi hleketa ku mixana va fanele va ri ka university 1, 2, 3. Ni ka ni swi twisisa ku mini kombile ku 3.3 wa mamiliyoni a va helo ka nhlayi ka swiange leswiwani swa malembe ya 15 ku ya fika ka 24. Xo sungula muhaxi Khalanga na swi vona ku mi la ku ni phasa kwala ni tsona hlantswa leswi nga mkon'wana wa ka Khalanga. Se ni ta ti chuchela mina mun'wanati. Xo sungula nawu wa tiko wa matholelo Basic Conditions of Employment Act
ka xiyenge xa 43.1 43.1 section 43.1 yes xiri a swi le nawini ku thola munhu wihi ni wihi loyi a nga ni malembe ya le hansi ka 15 leswi vulaka ku un'wana na un'wana la nga henhla ka malembe ya 15 wa ringanela ku thoriwa a nga vitaniwi ku hi thole swihlangi child labor. yes Se hikokwalaho ka sweswo loko hi karhi hi famba hi lavisisa lavaya va nga ri ku tirheni va nga ri ku ka nchumu va nga ri ku tirheni va nga swikolweni ha va susa ka tinhlayo letiwani muhashi. okay Hi va susa hi kota ku tlhela hi swi veka kahle ku va le ku hi nga kota ku mi byela ku ka va lava va ngo hina hi vantsongo ngopfu kumbe hi kule ngopfu na van'wana lava loko hi famba hi burisana na vona va nga hundza 60 wa malembe va ngo se ni kurila na ha tirha. Lava va ngo hi vantsongo swinene kumbe va kulukumba ku tirha i 9.2 wa ti-percent. Se a va susa lava va nga swikolweni kasi hi nga languti hi vana lava hi va vonaka masiku ni masiku va pfuka va ya exikolweni. Ku ni vantshwa vo tala va malembe ya xiyenge xexo ka malembe ya 15 kumbe ku fika eka 19 va nga ri ku eswikolweni ngopfungopfu lomu mapurasini lomu na le migangeni yin'wani a va kuma ngopfungopfu eka tindhawu to fana na va Eastern Cape, Kapa Vuxa, KwaZulu Natal, Kapa N'walungu, Northern Cape a va kuma swinene na ko kwale ka ti-province ta kwala Gauteng na Limpopo a va kuma. A swi le nawini loko va kumeka va ri ntirhweni swi le nawini loko va kumeka va ri ntirhweni a ku tshoviwi nawu wa tiko wa pfumelela leswaku va tirha. yes ya se hileswaku tinhlayo impela ta karata ti lava himpela munhu andlili va dx dy loko a ka endlangi dx dy ti nga fika ti ngo pasa a hi hetiseleni n'wanati loko hi ka hi hetisela xivangelo nkulu lexi nga endla leswaku hi mi vitana la i ku xifaniso lexi hi nga na xoho laha a handle xi twala vantshwa va ri hansi ka ntshikelelo swinene eAfrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta ku kuma na ku ka va nga kumi mintirho. Tinhlayo leti mi byela sweswo? Ka vula muhashi vanhu lava nga ni ntshikelelo wukulukumba eka swa mintirho i vantshwa ni va ka manana ngopfungopfu va manana va vanhu vantima va mbala nhlonge wa ku fana na n'wina muhashi. Hi vona va nga ka ntshikelelo wukulukumba kasi vantshwa a vo va ka ntshikelelo ntsena eka timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho. Lava hi nga vulavula hi vona lava va 3.3 lava va nga ri ku entirhweni exikolweni kumbe va ri ku dyondzeni ka mintirho ni le ka timhaka ta dyondzo. Vantshwa lava 3.3 wa mamiliyoni etikweni hinkwaro i xiavenyana xikulukumbanyana hi ku hi ta tsundzuka ku tinhlayo ta hina ta tiko hinkwato loko ti helerile le 59.6 wa vaakatiko lava nga kona. Se loko hi ri na 3.3 leswaku hi teka kwalomu ka 5 wa ti-percent ta tiko ra hina lava va ngo pfuka va tshama va ri vantshwa lava va lavaka ku va kula va ta ze va va na mindyangu. Se ku na sweswo kasi kun'wana futhi handle ka xivikelo xa mintirho lexi hi vulavulaka hi xona hi ta kuma ku ka vana lava va nga va ntsanana va malembe yo suka ka 7 ku ya fika eka malembe ya 7 to 18 yes laha ku katsiwaka na vantshwa lava va nga ka malembe lama ya kusuka ka 15 ku ya henhla. Vunyingi bya vana loko va kumeka va nga ri exikolweni i va xisati. Lexi humelelaka hi kuma leswaku ngopfungopfu lava se va nga tlharihanyana ka malembe nyana ya vona va hlaya ku vantshwa va nga na malembe ya 15 ku ya henhla. Hi kuma leswaku loko ku vabya kokwani kumbe hahani endyangwini va tshikisiwa xikolo va ya va tshama va hlayisa kokwani kumbe hahani kumbe malume. Van'wani loko hi burisana na vona va ri va tshame ekaya hikokwalaho ka family responsibility ku langutela ndyangu. Van'wani va le ku hlayiseni ka vana va vona. Se ku ni ntshikelelo eka vantshwa muhashi handle ka swa mintirho ni le ka xiyimo xa swo tala ngopfungopfu vantshwa va vanhu vantima va ku fana na mina na n'wina hi mbala nhlonge ni vantshwa va makhaladi. Vantshwa va valungu
va antsweriwa swinene kasi vantshwa va ma-India va le ku khupukeni va le ku tshimeleleni ka xiyenge xa ku fikelela laha valungu va nga kona mhaka leyi muhaxi a hi ya namuntlha hi ta hi ri na yona kwaleyi ka nkarhi lowu wa xihlawuhlawu lowuya hikuva vantshwa vanyingi na loko va famba va lava mintirho va le kule ni madoroba hi va kuma ngopfu eka swifundzankulu leswi nga kule ni madoroba hi swo swi endlaku va ni ntshikelelo swinene kambe mirhi yini na swi tiva leswi a hi swa ntirho wa n'wina kambe ni kombe ku mi vutisa ku mirhi yini n'wina hi hina vatswari hi vutihlamuleri bya hina ka hoyi leyi hinkwayo vantshwa va nga ka yona xo sungula muhaxi hambileswi mi nga vula ku lahawani ni tlula mindzelekano ya matirhelo ya mina kambe ni ta swi boxa hi ku na ha kume vayingiseri xo sungula muhaxi hi ta kuma leswaku vatswari va tshike ntirho wo tala wa vona wo seketela vana ku tirhisana ni vadyondzisi lomu swikolweni kumbe ni khomeleni yona mun'wana ni khomeleni yona leswi mi nga zemi ku xo sungula swi vula ku swi ta va swi hlayenyana imani sungula ni basala hi ta kota ku mi yingisela kahle mun'wanati enko mi swetso mi yingisela munkarhi na FM StatsSA General bula na vona kahle kana sikarana namuntlha hi hundzeni la kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula makume narumbirhi timinete ku bila ora ya 12 ka munkanalo na FM makomba ndlela hi na vona tatana Risenga Maluleke bona StatsSA General Afrika Dzonga lava hi ngele ku bule na vona eka hi langute ngopfu ka timhaka ta tinhlayo ngopfu ka tinhlayo ta mintirho eka vantshwa ve le ka hansi ka ntshikelelo swinene hi huma njhani ka xiyimo lexi muyingiseri wa mehe le ka 015 297 1855 ni nga swi ri teka riqingho ra rimani hi tsela na mun'wanati la mun'wanati a ma hlamusela hi timhaka ta ku va vutihlamuleri bya hina tani hi vatswari loko xiyimo xi te tani ivi mi ku xo sungula muhaxi ku na swilo swinharhu leswi hi langutelaka leswaku vatswari va swi khumba loko va kha va languta dyondzo ya vana va vona xo sungula i ku vani va fane ku tshineta eka ntirho lowu tirhiwaka hi vadyondzisi vunyingi bya vatswari loko va ku va lava lomu swikolweni ngopfungopfu swikolo swa hina kwale makaya a va swi koti ku tshinela exikolweni va burisana na vadyondzisi va to vilela ntsena loko se n'wana wa vona a nga humelelangi kahle va ku a va n'wi lavi kasi ka tindhawu ta xilungu haleno loko swa boha loko va ku tsalela papila va ku ti vona karisi haleno timhaka ta n'wana wa wena u tshika hinkwaswo mi ya vonisana na vadyondzisi mi kota ku pfuneta vana lava ku va kota ku kula va dyondzeka se ni ta kombela vatswari leswaku a hi tinyikeni ntirho wukulukumba ngopfu wa ku tsakela eka timhaka ta dyondzo ya vana va hina ha kota ku hlaya kumbe ku tsala kumbe a hi swi koti ku tsakela a hi ku tsala kumbe ku hlaya i ku va hi ri vatswari hi tirha ntirho wa hina loko ntirho wa vutswari wu ri wa lavo dyondzeka ntsena a ku ta va ku ri hava vana misaveni hinkwayo xa vumbirhi ku na tidyondzo letiya ta mathematics letiya mathematics dyondzo ya mathematics ku nga tinhlayo vunyingi bya swikolo ni vatswari va tala ku byela vana va vona leswaku a va hi va endla maths literacy kumbe mathematics literacy ku nga tinhlayo letiya to olova letiya ku loko va pasa va ta pasa kahle va ya tiyunivhesiti se dyondzo liya loko va lava ku dyondza tidyondzo to tala ta xibindzu social sciences kumbe va lava ku dyondza swin'wana swa vunjiniyere na vudokodela a yi tekiwi lomu tiyunivhesiti se a ni ta kota ku kombela swinene ku na vana vo tala muhaxi lava vadyondzisi na vatswari va swi tivaka leswaku va nga pasa dyondzo ya mathematics va tsarisa yona va dyondza yona va nga dyondzi maths literacy ni vula leswi ni loko na ha ri exikolweni na ha dyondza hi dyondze swa ti-maths hinkwaswo swa ti-applied maths mathematical statistics operations research na mathematics hi swona ni nga dyondza swona ni dyondzangi swin'wana a ni dyondzangi kun'wana muhaxi ni huma ka Mtiti ni dyondze xikolo ka Mtiti high school kwale switandini kusuhi na Tinghala kusuhi na Kruger National Park se xo hetelela i ku va hi ringeta ku dyondzisa vana va hina bindzu
va tele vatswari lava va nga na mabindzu lomu endyangwini kambe a va tshineti vana va vona loko va tshika va nga ha ri kona mabindzu lawa ya sala ya ngoka ya tlhelela endzhaku ya tsandzeka na ku famba hikuva vana a va dyondzisiwanga ku kota ku va ni mintirho laha tikweni ra hina hi ta fanele ku va na van'wamabindzu vo tala lavakulukumba na lava ntsanana leswi vulaka swona hikuva vana va hina loko va kula va kha va tiva matirhelo ya xibindzu kusuka kwale kaya va ya va na vumundzuku bya kahle hikuva loko va pfumala ntirho va tsandzeka ku thoriwa va kota ku tiendlela mabindzu ya vona na ha hlangane na un'wana a ku u lava ku endla internship kambe ka vona va na bindzu ra tikhompyuta se ni ku hikokwalaho ka yini na ha tsundzuke ndzeni vulavula na vatswari va hina hikokwalaho ka yini mi nga n'wi teki kwala kaya a dyondza kona internship ya kona hikuva mina mabindzu se vatswari minkarhi yo tala hi tala ku chava vana va hina ku va tshineta eka mabindzu a hi va dyondziseni bindzu hi rona ntsena ri nga ta hunguta tinhlayonhlayo leti ta ku pfumaleka ka mintirho ku ya emahlweni leri ri nga tako hi tinhlayo bindzu leri nga tako hi swivumbeko swo hambanahambana munhu a nga sungula a va murimi kwele ka mitititi a nga sungula a va mufuwi kwele ka mitititi sweswo kavula muhashi kavula hi yo mhaka ya kona yaleyo na mina na swona swon'wanyana swingutaninyana kwale ka mina loko voko ra mi ri pfumela ngopfu mhani na bava va kha va ni twa sweswi kumbe mhani wa mina lava nga tswala nsati wa mina ka miyexe va kha va ni twa sweswi le ka mahosi na le ka wisani va swi tiva ku ni na swifuwo ni na voko kwala ka voko impela vakon'wana no a khensa swinene mun'wana ati mani khensile swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina kumbexani hi nga hetelela hi vona swin'wana tanihi hi rixaka hi akana hi kota ku tisa ku humelela ka rixaka leri inkomu muhashi mo ni khensa swinene nkarhi wa n'wina khalanga mthondolovhani tlhela mi khensani vayingiseri kambe mi nga kanakani nkarhi wun'wana na wun'wana loko mi hi lava mi nga hlupheki swinene ni vitaneni xitichi lexi xa munghana lexi a ku na xin'wana hi nga tiya hi xona hi xo xitichi xa le kaya ntiyiso mun'wana a khensa swinene tatana Risenga Maluleke statistician general va kha va nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga tshamaka swi le ku tikeni swinene i swivutiso leswi hi tala ku va na swona minkarhi ya ku tala ku ri i twa hi ri vatswari kahle xiyimo lexi vana lava va nga ka xona vantshwa lava nga ka xona sweswi i xifaniso xa ku tsandzeka ka vatswari va vona xifaniso xa ku tsandzeka ka vatswari ka hina tanihi vatswari va vona hi ku loko hina tanihi vatswari a ho kota ku hi tekela mina ni tsundzuka ku loko na ha dyondza xikolo malembe ndzhaku mana mina ba mina a va dyondzangi a va dyondzangi mara hi yini xikolweni hi mhaka ya ku a va landzelela va sala ndzhaku a va tiyisisa sweswiwani va koho vatswari lava n'wana a ya ku ya dyondza eyunivhesiti a heta malembe na malembe va nga si tshama va vona na mbuyelo wa ku i pase yini i dyondze yini swi ndlise ku yini ku za ku hela malembe ya 3 muni ivi ku ri kho loko a fanele a vuya na degree kumbe diploma ku swi kota ku tumbuluka ku a nga ri xikolweni munhu sani swi tiku hi vatswari va njhani hi tikhayini ta vatswari va njhani hina a hi amukeleni lava va nga ta hi pfuna ku leswi va nge vele ku pfuneni ka vantshwa va kha va pfuna va hi langute hi tihluri hi ndlela leyi hi ta bula na vona hi ya mahlweni endzhaku leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. South Africa a yi tshama yi va na vurhangeri lebyi rhandzaka tiko vanhu va tiko hinkwaro ni vula leswi hi ndlela leyi kusuka kwele ka malembe ndzhaku ku fika hi 1994 varhangeri lebyi ri kona byi fike byi rhangela valungu byi rhandza valungu a byi nga rhandzi vanhu va bindzu a swi endliwa swi ri base ka ku hluvukisa valungu ku fika 1994 ku ta nghena ANC kumbe ku tshumuliwa democracy vanhu lava nga fuma endzhaku ka 1994 i vanhu lava nga tichomi kumbe vana va ANC hayi vanhu va tiko hinkwaro xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. a hi sunguleni hi amukela sesi Adela Ndlovu va suka ka Harambe Youth Employment Accelerator mi ta tsundzuka ku na mapfhumba lama nga simekiwa na hi president ku tiyisisa ku vona leswaku vantshwa va pfuneka ka xiyimo lexi a hi tweneni ku va endla yini sesi Adela nhlekani Hello, Patrick. How are you? i pfukile minjhani
I'm okay, thank you. Lena Kizili. No, I'm sure kuri manitwa musi Xitsonga mo tsandeka ku swi hlamula ne. I can hear, but I can never indulge in a conversation full on. Okay, fine. Let's start from the beginning, Sis Adela, and look at Harambe. Who are you exactly? Thank you, Patrick, and good afternoon to the listeners. So we are a non-profit enterprise, Harambe Youth Employment Accelerator. We have been in existence for 10 years. We just celebrated our 10 years of trying to solve for youth unemployment. So that is our specialty. That is what we're trying to achieve, to say that in South Africa, you heard the general talking about the statistics, and we need to find solutions that can help us alleviate youth unemployment. You're talking about you having 10 years of experience. Maybe you can give us a picture of how does it feel to be a youth in South Africa? Well, I personally am no longer youth. I mean, it sounds like it, but I'm still youth at heart. But Harambe has been in the journey and in a relationship with young people since inception. And what we know for sure is that it doesn't get easier by each year. It actually gets tougher for young people every single year, in that there's lesser jobs available in the market. There's a lot more despondent young people who have been trying to look for employment and get jobs, but it's not happening. We have a lot of young graduates even, who have been studying, and the ultimate goal of after studying is that you get placed or you get an opportunity, but it's getting harder and harder every year. And therefore, we need to be looking at alternative solutions even. If it's not being formally employed, how about the informal economy? If it's not that, how about self-employment? How about entrepreneurship? How about encouraging young people and supporting them towards being self-employed? You're saying it's getting difficult year in, year out. It's getting more challenging every year. The question would be, what kind of challenges are those, and what is it that brings those challenges? What is it that brings about those challenges? I think it's the economic circumstances of our country, and not just South Africa, but I think the continent as a whole. It's the challenges that we have in different government sectors. But what is encouraging the PET is the fact that not only is the president aware of the challenges, but is also working in partnership and in collaboration with organizations like ours to solve for that for that challenge. And as a whole, as a country, as businesses, as civil society, we then need to come together and solve for those challenges. Because, for example, we have many programs by different stakeholders that are said to be available to young people, but then there's a lot of corruption undertones where you cannot access that opportunity because you don't know or you don't have a connection. And so Harambe for the past 2 years has been that connection for young people to say, we have a network of employers, we have a network of government departments who have partnered with us, and the different local governments, for example, in Gauteng, we've partnered with the provincial government through the Triple 1 Million initiative, where we're saying, let's make opportunities accessible to young people without them going and paying bribe money or anything like that, but let's centralize opportunities. And so with that, the president has initiated the Youth Employment Intervention, the Presidential Youth Employment Initiative, which also encourages networks of opportunity holders to operate in this transparent way, where a young person can just access through a data free mobile site opportunities that are available in the country. So have you seen some changes since you started partnering with various departments together with the head of state? Oh, absolutely. So since inception and through partnerships, really, because Harambe is not a failure for youth unemployment, but we work very strategically in collaboration with different entities. And so
since inception, we've supported a network of over 1 million young people. So in our network, we know that we have over 1.4 million young people that are looking for opportunities. And year on year, we try to make placements happen. So for example, if I may, last year we partnered with the Department of Basic Education for their teacher assistant project in different various provinces, and we helped in placing over 300,000 young people. We wouldn't have been able to do that alone, so we definitely need government partnerships, presidential initiatives, and just business SA. So, for example, we've partnered with the Youth Initiative, which is more about Business South Africa coming together and making those opportunities available on the platform that is easily accessible and StatsSA, because we know data costs are also a barrier towards employment. How about entities like NYDA? From your vantage point, what are you seeing? It's funny that you ask about NYDA because I know the sentiments, especially within young people. So we know and we are all familiar about our perception of NYDA. However, in the Presidential Youth Employment Initiative, the NYDA is one of the key partners because, like I said in the beginning, if formal opportunities are not available, then we need to look at alternatives, and entrepreneurship becomes an alternative. But Harambe is not the strongest in guiding young people through entrepreneurial journeys. However, if we partner with NYDA, who is supposed to be more informed or more experienced in that regard, then we can actually succeed. And so with the challenges that we have, we are saying that let us all be transparent and partner for the sake of the young person's employability and employment journey. Let's conclude this conversation, SSC Adele, by looking at accessibility of information, because it also is one of the factors that is raised as a hindrance to youth success. How are you coming in that part or section as Harambe? So Harambe is absolutely and has always been aware that data is one of the most severe barriers towards young people accessing information, especially after COVID, where we are living in a virtual world and hiring and firing and placement happens virtually now. And so in partnership with the different network providers, we have managed to zero-rate our Mobi site. So if you go to harambe.mobi, it's for free. Whether you have data or not, you have access to it. If you go to Sipho.mobi, it's for free. If you go to SAYouth.mobi, it's for free. So we're trying really hard to enable young persons, either from rural SA or townships or urban, sanitary, from anywhere you can access the information that we have simply by just going on the Mobi site. No, I even told you that that was my last question, but then I got another question from my listener here requesting me to ask you about what they call skills mismatch. Are you able to detect that as Harambe, that most of our youth are graduates, have graduated on certain professions that are not needed in the labor market? I think education in its own just needs like a little bit of refocusing. I think that we are producing young graduates, but the world of work is changing rapidly. And so in the long run, we want to encourage young people to complete matric. We want to encourage young people to look at OIR opportunities, to look at technology as an opportunity. So I will not say that stop studying accounting or stop studying marketing, because those are still there's still opportunities available for those qualifications. However, I would encourage that we start looking at alternatives as well. So even if it's not formal education, we can get and build up certificates through qualified skills training centers.
So there's a lot of way of just accumulating your qualifications. It's not just formally going to university or acknowledging your PVET, but gaining skills, experience, and building on your employability through multiple free courses. I mean, through the triple 1 million or the Harambe site, we have platforms because we've partnered with institutions of learning where you can build your CV, where you can build your proficiency in different learning opportunities and build up your CV in that way. Ku le ku tikeni kambe hambiswiritani khensile sesi wa mina a hi voneni ku hi va pfuna njhani vantshwa lavawani ku va va hetelela va tikuma va ri na mintirho va dyondza leswi nga ta va vuyerisa khensile swinene nkarhi wa n'wena. Thank you for your time. No, you need to work very hard for this for this language, Sis Adele. You need to work very hard. No, I do. I will. I will. I promise I will. Okay, no go. So let's say Mintirho mkanalo na FM. Sis Adele va suka ka xiyenge lexa xi vitaniwaka Harambe. Leswi va vulavula ngopfu hi swo i timhaka ta tala ku va na mapfhumba lama va tirhisanaka na swiyenge swa ku hambanahambana kusuka ka tindhawu hi ku hambana ka tona ku ya ka swiyenge leswi simekiweke hi president na va Business Council of South Africa la ku langutiwa ka timhaka ta matshalatshala lawa ya nga tirhisiwaka ku pfuna ku heta timhaka leti ta nkayivelo wa mintirho ka vantshwa. Ni kombela ku sukusela sweswi ku fika ya hafu bile awara yan'we a hi buleni hi languta mhaka yaleyo ku hi le ku hoxeni njhani xandla ka ku hlupheka ka vantshwa lava hina tani hi vatswari na koho mi vona onge ku hlupheka ka vantshwa lava ku nga va ku vanga yini hi ndlela yoleyo hi ku loko mo swi xiya kahle mingisero wa mehe ku na swilo swo tala leswi swi tikomba ku ngeta swi le ku fambeni kahle na koho vanhu lava kumbexani hi nga hetela ku hi va languta i vatswari ku hikokwalaho ka yini vatswari swilo swo tala loko mo languta kwalomu ku hungasiwaka koho mi kuma ku hungasiwa mahungasiwele ko ya nga ri kahle ku ka ku ri na vana i vana lava nga na vatswari xivutiso i ku va kwihi vatswari lava loko swa vana va dyondza tidyondzo leti nga vulavurisaniku na mintirho leyi nga koho sweswiwani swi vuya ka vatswari va kwihi vatswari lava kasi ho sungula ku va tinyoka masiku lawa hi ku i nyoka ntsena leyi vengeni loko yi tswarile futhi a yi na mhaka ku swi ndlisa ku yini swa vana mani kuma mingisero wo sungula hi loyi ni hleka minjhani papa hi pfukini minjhani vote hi pfukini a ni le ku yi tweni topic leyi timhaka ta mintirho ku le ku tikeni mara lexi mi ni nga ta ku na xona na hina vantshwa hi nga swi kota ku sungula swin'wana leswi nga hi pfunaka ende swi nga pfuna ku vana vantshwa van'wana it's not about ku hi fane hi famba hi lava na mintirho hi endla yini hi endla yini loko ho hlangana hi ri vantshwa va let's take 100 hi munhu wun'we hi muntshwa wun'we a kota ku humesa let's take 1000 a sungula vito ra branding one leyi nga kona ya la South Africa and then he create mintirho hi ku ya hi ndlela yaleyo se lexi nga kona ka hina vantshwa hi langutele ku kun'wana na kun'wana loko ni heta xikolo ni fanele ni thoriwa loko ni heta xikolo ni fanele ni thoriwa hi ya thola hi va mani hinkwenu ku hi lava ku thoriwa why hina hi nga sunguli swin'wana leswi hi nga ta thola vana van'wana kumbexana swi vangana hi ku hi kurisiwa ka ndhawu ya njhani mingisero wa mena loko i kurisiwa leswiya swa ku i kuriseriwa ku dyondzela ku i ta va yini leswi swi nga ta endla ku i thoriwa i swi kotisa ku yini ku tana mihleketo yin'wana loko ri ku mbangu wa wo ku byela sweswo yaleyo i ntiyiso na i ntiyisa leyo mara lexi a ni xi kombela ka vantshwa va hina a ni kombela ku ri a hi dyondzeni kha hi la ta languta ku hi la ku thoriwa mara hi va na mihleketo leya ku a hi hinkwenu hi nga ta thoriwa hi hinkwenu ya ku loko ni ri ka ndhawu ya ka hina hi mina ni fanele tana ku cinca hi vona so hi fanele hi rhanga hi languta ku okay vanhu va nga lava nga tana ku cinca ka ndhawu ya ka hina loko wo languta hi kuma ku na vanhu lava nga tana ku cinca mina ni ri wa ka khakhala mina ni nga matimu ni fanele ni tana ku cinca ka vanhu lava nga ka hala kahle so a ni ri hala joni u ni ri hala joni loko ni kha ni hleketa ku endla swin'wana leswi nga ta swi ya pfuna vanhu lava nga hala giyani ni mi twini khensini mani twa laha ni hlekani mi amukeleli ka munghana lonene tiyisisani ku laha mi nga koho boti wa mina ko laha hina hi hetelela hi sala hi twa moya lowu nga le ku beni laha mi nga koho hi ndlela yaleyo a hi sunguriseni futhi mi ri yini boti sweswo mingisero munghana lona FM i 23 timinete ku nga si ba awara ya 12 015 297 1855 ni hlekani
Hello. Aye. Minjani? Epokile njani? Epokile. Hayi xikala vito la Centurion la. Yes. So mina ani na vatwa mangwana tika leswi va swi vekaka ka statistics ku mintirho ku hava swona yes mintirho ku hava mara tikhampani to tala around Centurion ya hela mintirho ya hela ma South Africa va thola vanhu va Zimbabwe se ani ku loko ku ri ka swendla loko mina ku vona swilo leswi ni mi byelaka swona Maluleke a va fambi va kamba lomu tikhampanini ku vanhu vangani va vele handle Zimbabwe na Malawi ku i vangani lava va nga thoriwa hikuva hina xin'wana phela na mitwa xikala vito la mitaku hi koho xin'wana phela mi nga rivali ku hina tanihi maAfrika-Dzonga hina tikhampani tingani hikuva mi nga kuma ku khampani yaleyo ku ze yi teka xiboho xexo na yona yi ringeta ku pfuna va ri kwerhu hi ku vona ku n'winyi wa yo i wele Malawi kumbe wele Zimbabwe kumbe wele kwihi ni vulavula kwala mi ni tirha kona ni supervisor vona ntsena kambe ya le kwihi khampani South Africa ko va mina na vambirhi vanharhu mara the rest i va lava ku huma handle and then tikhampani leti nga laha around Centurion to tala ta tona hi vo vanhu va lava ku huma handle mayivo sweswi ni vulavulaka na n'wina a ni kombela ku mi byela Maluleke va famba va kambisisa swilo leswi va ta swi vona ku mintirho South Africa yi kona va kona lava nga heleli mintirho yesi mara loko vi heleriwa hi mintirho loko va tsala khampani va fika va yi teka va endla hi ndlela yin'wana leswaku va teka vanhu va le handle xin'wana lexi hi fanekele xi tsundzuka laha i ku a hi twisiseni ku va mugwena va tirha yini I mean va mun'wanati va tirha yini va mun'wanati a va tirhi ku lavisisa ku maAfrika-Dzonga va na mintirho vanhu vo ka va nga ri maAfrika-Dzonga a va na mintirho sweswo va languta tinhlayo ta vanhu so ku na tindawulo leti va ti kha ti tirhana na timhaka ta vatirhi ku nga ndawulo ya mintirho na matholelo hi ndlela yaleyo leyi langutaka sweswo se na hina tanihi vaaki ku hi endla yini loko ri ku swiyimo xi titani nakoho swi bihilike ku munhu wa tiko rin'wana a tirha ka khampani ya laha Afrika-Dzonga a swi bihangi ku laveka sweswo mara hayi ku tiko hinkwaro Centurion leyi hinkwayo vutseka tanani loko ku ri ku n'wina mina ku swi vona ni ta mi komba mina ni ta mi komba ku hi leyi khampani hi vo ntsena hi leyi khampani hi vo ntsena ani miri a swi bihangi se hikokwalaho ka yini swi va mhaka ka timhaka ta mintirho ku nga vi vona ntsena ku fanele ku mikisiwa ta government liya khale liya n'wina vutseti na vala van'wana mi nge ya apartheid a va ku 2% lomu tihotela lomu ku fanele ku va vanhu va le handle lava van'wana lava ku va ma-South African sweswo swi jikile sweswo hi vulavulaka that's why mintirho ku ri hava matiraka la ka va cargo la butet va postiwa hi mina vanhu vo tala ivi vanhu va Zimbabwe ko va vanhu vanharhu va ku drive matiraka la kwala all fund la ma-South African is only 3 the rest Malawi na Zimbabwe nemetweli papa vanhu va hina va lava mintirho la nemetweli papa a khensa swinene a hi tweneni loyi i nhlekani ekona minjhani papa a pfuke ngopfu man a khensa hayi loko mhaka ko va tlanga mina ko va ku just leswi za ku nghena va fane na mina hali munhu ku na ku za ni mintirho lawo karhi ni fakaka ne a xi hluphaku ngopfungopfu vo theti xa vantshwa ngopfungopfu va lava ku tshamela ku thoriwa va lava ku tshamela ku vanhu va tirhi kahle va lava ku tirha a va fikeleli leka ku va ti sungulela swibindzwabindzwana swa vona leswi va ta kotaka ku va ti hanyisa ene most ya vona i youth ya la South Africa ma swi vona a ya ku handle ya swi kota ku yi fika laha i hanya ku vevuka vutomi because a yi telanga ku ta kachiwa yi tele ku ta tirha ene i nga khataleli ku i ntirho wa njhani kahle ma swi vona na mi ni mitweli munhu a tshamele ku lava ku tirha a ku vula ku tshamela ku lava ku tachiwa botsete switsongo because na timatliloko ti ehlisa vanhu va ku tala ngopfu a nkarhi wun'wana ka khampani yi tacha 100 yi ta hlongola 40 ku sala 60 yi swi twa ku lava va tirhisa ku leti address va fanele va tirha too much va khavhara nambara liya ya 100 ya 40 yi nga hlongoliwa liya i fanele ku 40 liya vanhu lava 60 va nga sala lava va tirha ku tlula mpimo ku va pfala na nambara liya nga hlongoliwa ya 40 so loko se ku hlongoliwa 40 plus na leyi nga nga tirhi ene vana va South Africa nkarhi wun'wanyana ni ta ku va ni ti-chance nyana because
va nga swi kota ku maybe va lomba mali va endla yini va nyika idea ta ku va ta ku okay mina le nda ku endla nemetwile papa iva ni ya kuma mahungu ya misava ya awara yan'we hi khenseli swinene a hi mitweneni hi anamisanyana miehleketo hi languta ku xana hi xivutiso lexi ni nge le ku vutiseni xona mi nga ri ku xi hlamuleni i ku mi ngo jikajika mi ya lomu kun'wana i ku hina tanihi vatswari vutihlamuleri bya hina hi byihi ka mhaka leyi kumbe hoyi leyi vantshwa va tikumaka va ri ka yona hi swona mi vutisaka swona ntsena leswin'wana leswi mi nge le ku tirhina swa swona leswi hata ku nghena mhakeni yingisela Munghana Lonene FM eka Open View channel 622 nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa ko va xikombelo i ku a hi lava ku twisisa engele leya van'wa tipolitiki ti-politicians loko va lavura hi timhaka ta ku vantshwa va tirhi kumbe ku hava mitirho a South Africa va ri mfumo wu fanele wu endla ku va conducive for the private sector hi mhaka mitirho yi create hi ti-private sectors va ta invest mara lexi va nga ha yi byeliku i ku i ncini lexi mfumo sweswi wu nga ku xi endleni xi sivelaku ti-investors ku ta va ta invest a va hi byeli ku whether i tax vo hi byela ku milawu ya mfumo a yi conducive se nkarhi rin'wana siku rin'wana mi hi kumela vo va ta hi tlhantlhela ku va hi byela ku ma vona ku loko vanhu va ta vekisa atikweni ra ka n'wina swi lava mfumo wu endla 1 2 3 milawu ya kona yi olova ku fika la hi ta kota ku vo va xinyameni loko mi nga vulavula mi kutani hi tshame hi va na vona u nga va kumbexana u mu hindzili na n'wina koko a hi bula na nkulukumba Miyelani Maluleke ne va vulavule hi sweswo a hi nyika xikombiso hi ku va ri swi olova ngopfu ku endla bindu a Rwanda ku tlula a Afrika-Dzonga va xaxametile kambe hi nga tlhela hi va vitana futhi va tlhela va ta swi xaxameta kumbe u ni hindzile but it's fine van'wana kumbe va benefitile u nga va loni hini hayi loko mi yingisela komberile mani hi va lava hi ta va lava hi ta tlhela hi bula na vona okay mi nge ni taka leyi mi nge vatswari vo ka va nga tirhi ntirho wa vona na ku vana ka timhaka ta mitirho na swin'wana timhaka ta tidyondzo i ntiyiso ndili i fane i boha thayi na sweswiwani loko no ta kwala ofisi ya n'wina u kuma ku mi bohi thayi mi sasekile ni nga famba ni byela vanhu ka khala nge tirha kahle ngopfu i boha thayi u jikajikisa xitulu a nwa tiya that is the first thing mara xa vumbirhi ni twa vanhu va kha va vulavula hi timhaka ta ti-business ku ri vantshwa a va fanele va ti sungulela mabindzu i ntiyiso walowo mara xivutiso hi lexi wa sungula bindzu ri hava mali na a wu sunguli i yi kuma kwihi mali i vatswari vangani va nga na mali leyi va nga kotaka ku sungurisa vana va vona ti-business there are few okay mi nge ni ta ka vantshwa ke hi loyi mutswari i na tihomu khalankani ti fanele tirhisiwa i vanhu vangani lava nga kuriseni sweswiwani a ti-villageni hi ku hambanahambana ka le makaya i kuma vanhu vo huma Zimbabwe vo huma Mozambique va kha va risa swivala swa 5 loko xivali 1000 loko swi a heta hi n'hweti famba na vo 7000 ya ku languta tihomu ntsena laha ka swivala laha ka xivala xa mina ni nga komati a ku na n'wana la nga ti langutaku na why a nga vi na nhlohlotelo ka nge le ku tirheni ku hakho papa instead of ku mi teka 1000 mi nyika munhu loyi mi nge mi languta swifuwo swa n'wina mi nyika mali yaleyo a ri na aim ya ku in 5 or 3 years hi mali liya ni nga ta va ni n'wi hakerile i ta xava tihomu timbirhi a xava timbuti a xava yini a ti sungulela ti-business hi hava that mentality that's why Steve Biko a vulavula hi timhaka ta ku we need to liberate our minds because mind ya hina ya ha ri kwalaha ka ku na dyondzo leyi hi dyondzaka xikolweni khalanga currently yi hi chanela laha ka ku hi fane hi famba hi lava mitirho a yi hi chanela ku hi fane hina hi create mitirho yo hi chanela laha ka ku famba o lava mitirho na ri ko khalanga ni mi yingisele kahle swinene komati okay a ni lava ku tiva swin'wana hina NYDA leyi nge empowera vantshwa loko yi vutisa NYDA i vantshwa vangani yi nga ku va empowering on a daily basis in terms of skills ku ri okay mi nga ti groupa n'wina mi fuwa tinguluve mi nga ti groupa mi fuwa timbuti mi nga ti groupa mi fuwa tihomu timbuti na tihomu hi leti ti-resources ha mi nyika tanihi NYDA va nga va komba ku va empowera vangani kwala ka province va nge hi kombi hi mhaka ku na ku accessa the office for NYDA is difficult swi le ku tikeni maswa se ni tlhela nyika example mina ni tshama la Southern Gateway currently next to Westernburg Khalanga and the chairperson ya kwala loko ka WhatsApp ya muti wa loyi hi nga yi create ku hi vulavurisana loko wo twa munhu ku ni lava electrician
vito leri va ri hoxaku kwalaho ku a nga ku pfuna i ta a huma Zimbabwe kumbe a Mozambique a ni ri swi bihile ni vula ku ni ringete ku endla research ni kuma ku va hi lava vo huma a Zimbabwe a va ku vona loko va dyondza eswikolweni a va dyondzela swilo swa mavoko ti-boil makers ku tele vona loko u languta ka timhaka ta swa ti-plumbing loko tiphayiphi ta hina ti-bestile loko i lava munhu ku ta yena electrician ku ta yena va ku hi va ka hina sweswi wo ngele ku hoxeni ti-fiber la hi vonga ku hoxeni ka ti-fiber ku na van'wani va sungule leswi swo khavhara masompfa va tele va khavhara na timovha i vanhu ngani va ka hina loyi nga n'wi byelaka ku a hi fambi sweswiwani ku yisa xikolweni xa ku ya dyondzela ku khavhara masompfa vanhu va ka hina ya pfa ya karhala i ta ti sungulela xibusinessana a hi le ka swona a va talanga va nga va ri kona lava va swi navelaka mara the majority lava nge mina ni fanele ni famba ni ku more vas morning ku na vanhu va ta ku ri ni tirha kahle so the system apartheid system leyi humaka yona na yona yi hoxe xandla but at the same time na hina vatswari a hi vangani lava nga na vutivi ko va sweswo swa ku n'wana mina ni n'wi yisi xikolweni n'wana wa mina wa dyondza na ala yaleyo matase ni ala yini ka yaleyo ne ni mutswari meyo na mina ni mutswari okay khala se leswi hi nga vatswari mina n'we ma swi vona hi nga va hi nga ringani mara hi le ka generation yin'we hi le ka ma swi vona loko hi ri ka generation yin'we swi vula ku ti-generation leti ta va hina va nga tivi ngopfu swilo vakokwani va mhani ta ka ta hunda ma swi twisisa se loko hi ku vatswari va sweswi a va tivi nchumu hi va hi kha hi vula vahi hi ku hi hina phela vatswari va sweswi no hayi ku lava va sweswi va nga tivi nchumu the majority of the people lava ka age leyi yi hlayiwaka sweswi va ka va nga ri a ku tirheni va wela ka generation leyo ka yi nga ri ya hina na n'wina ya hina na n'wina hi leyi vana sweswi va nga exikolweni va tsandzekaka va papaletaka ku ya dyondza maths va dyondza ku LO i va yi nga va yisi hehla because mina khalanga mi nge ni byela something a ni vulangi vito ni lecturer part time ka yin'wana ya ti-TVET and on 6 months yin'wana na yin'wana loko vana va kha va ta hi kha hi va fundisa mi ni lavisa ntirho le ka xiyimo xa mara a ni ringeta ku kombisa ku ri loko wo cheka na va lava nga ka ti-TVET va kha va endla ti-public management va tsandzeka na ku ti-requirements hi leta ta ku a graduate a kuma diploma i fana a va a kume intern ya 18 months a kota ku a ta kuma diploma swa tsandza na sweswo leswi swi nga mahala ku tele lomu tihofisini a swi va oloveli se loko swi tsandza na munhu ku a kuma intern ya ku a ta kota ku kuma diploma a graduate a ta kota ku lava ntirho wo ni ta wu lavisa ku yina kha tsandzeka ku a kuma intern leyi a fanele nkarhi wun'wana va nga n'wi hakeli vuxokoxoko byebyo byi vula yini byi vula ku n'wehe mi nge le ku dyondziseni mi fanele mi vula ku curriculum leyi a yi yimi leyi yi fanele yi vula ku curriculum leyi a yi yimi se kambe a yi yimi ku le ku yisiweni mahlweni ku dyondzisiwa ku tsende hina hi kha hi kuma mali Dr. Blaine Zimandi va ringete ku yimisa swin'wana yunisa swi pasile na ku teka machudeni yo tala swi pasile why swi nga pasi i va mani lava nge mfumo wu la ku pfalela vana va hina because ku na un'wana loyi khalanga nge mina a ni la ku swi tiva ku ri n'wana wa khalanga a nga tirhi wa mina i ta yandla khoso yaleyo i ta tirha i ta n'wi stopa ni mi twile danki mere mi ta ni lavela ne tirho luwa to lavisana mi ni lavela kwala ka wireless eko ai ni ma amukeri ka Munghana Lonene FM inhlekani hayi minjani papa baba khala mi pfukile hi pfukile minjani eko ni vulavula na Jones emkhulu ayi papa hayi ndi mutsha na mina baba khala na mitwa mavulavula ndina hardware yes eximungu ni na 3 years swin'wana ndzi ri na hardware ndzi la ku vulavula la ka ku fanekele hi create mintirho hi youth ta kota ku hi employer vanhu lexi xi hluphaka baba khalanga i ku a hi na support hi nga va namuntlha u ri na yo experience ya ku u lava ku pfula business yo karhi yes mara a hi na yona support from government and the government every time u ri yini u ri we must create our own job hi ta kuma ku hi pfuniwa eka vona kube a mi lava ku a hi nyika xikombiso xo hanya ku nga n'wina mi nga na hardware a mi lava ku pfuniwa ku hi yini hi ku a hi fambeni a hi yeteni ka ma-relief fund nkarhi lowani ka ma-lockdown
Inga hatlhelele a hi yeneni sweswi a hi vulavuleni la hi nga koho n'wina tanihi vantshwa miri amela ku pfuniwa mingiseri wa mina a ha vulavula hi vantshwa sweswi hi vulavula hi n'wina miri mina hardware ani ku ya hi mina i mihleketo ya kahle mi sungule ntirho ha swona mi sungule bindzu se loko mi va mi lava ku pfuniwa a mi lava ku pfuniwa hi yini a hi lava ku pfuniwa ku hi supportiwa financially loko va ku ka hina a hi aplayeni mali ya ma-relief fund hi kuma ku hi kuma a swi pfuni baba bekhalanga hi ku hina government loyi a hi sapotaka hi na vatirhi va yi 7 lava va ku nkarhi luwani ka ma-relief ka ma-lockdown business hinkwato cash flow ya a yimanga kahle yes namuntlha ku na vantshwa lava nga na experience loko la u ta ku nyika xikombiso loko u vona hi vanhu va ntima hi nga vantshwa hi nga koti ku humelela i ku a hi na yona support number 1 number 2 ku na lava nga va mention ku ku na extract xin'wana na xin'wana khalanga lana mi tshamaka ko xi na mundiya loyi a nga na xiphaza shop vanhu lavaya a va kumi mali from government va tirha tanihi team lani va pfunaka ku i n'wana wa mzala i n'wana wa bava leyi va pfunanaka va endla njhani va endla business va pfunana hina vanhu va ntima kumbe hina youth ku va hi ku hi ya kuma ku pfuneka hi ku kuma kwini ku loko hi ya ka government a ngo ka hina a hi tekeni ka ye hi to lava ku pfuniwa loko hi applya swilo swa ku hi lava ku pfuniwa a hi kumi ku pfuneka vanhu na mitwa kambe xin'wana lexi xi nga le ku xi ni hlamarisaka masiku lama ka vanhu lava endlaka mabindzu lexi lava endlaka mabindzu i ku swi cince kwihi hi ku ka man'wani ka minkarhi yin'wani khale na loko ma vutisa lava va ri na mabindzu va ta mi byela ku ni sungule hi ku xavisa leswi ivi leswi swi ni tisela lexi ni tisa lexi ni tisa leswiya hina hi la ku hi sungula no pfuniwa ku ndleka yini va khalanga u ri Mintirho lo a wu vulavula na yena papa wa n'wanyani kwalani u na business en'wana wa yehe a nga la ku endla business liya a endlaka yona papa wa yehe u la ku endla leyi a lavaka yoho yene papa wa le business a ku endlanga u lo ndiyisa xikolweni mantisisi so a ni na xona a startup of this a ni na experience ya ku ni la ku pfuna xilo xo karhi kambe mina a ni mi aleli sweswo mi swi vulaka na mi twa la mi taku kona kambe ni vula ku onge ka hina ku tele sweswo swa ku n'we mi la ku vhimi khomisiwa mali mi sungula ku na vanhu lava va nge te ange mina ni sungule bindzu leri hi ku a ni hamba ni ya xava gasi rin'we ra matamatisi ni xavisa ivi loko ni kuma ni hamba ni xava mambirhi ivi se swi tlakuka ni xava manharhu ni tlakuka ivi ni xava basikiri ni tlakuka sweswo kasi hi fika njhani kona a ku nga ri na competition ya mandiya lama nga kona namuntlha eminkarhini le competition papa a yi nga ri kona vatswari va hi a va tifakela swilo va ku hi le ka swilinga special a yimi a ri 1 a nga ri na competition namuntlha hi na competition vanhu lava taka hi handle va fika lani va pfuna mabusiness xiphiqo i ku vanhu lavaya va hi bita hi ku va tirha tanihi team team ya hehe i government hikokwalaho ka yini team ya n'wi ku fanele ku va government hikokwalaho ka yini n'we mi nga hlangani na n'wehe na kumbe mi joyinana na vona hi nga ka hi nga hlangani baba khalanga munhu wa ntima na munhu wa ntima va endla swilo swin'we sweswo a swi nge hlangani baba khalanga leswi nga endlaku va nga hlayekani ku ma hi tiva ku he vanhu va ntima a hi na swilo swinene a ni mi tivi loko mi hlamusela baba khalanga a hi navela swilo swinene a hi fanani babe khalanga lava mi nyika xikombiso ma xi tiva hi lexi loko ko fika ku yima mulungu laya ku yima mina a mi nga ni xaveli me babe khalanga mara quality ya mehe a ti fanani babe khalanga leswi mi endlelaka xona mi endlelela yini ngavisa ni nga vula ti-statistics hinkwato babe khalanga muku emakumi mintirho a yi kona hi nga yi create mintirho babe khalanga xana i mani a nga ta hi pfuna na okay ya na mi twa la se mi ta kona hikwalaho ka ku na lava va fanele va mi sapota kumbe va mi seketela hi ku xava a va xavi ka n'wina mara no babe khalanga a ni nyika xikombiso xa ku loko me ndo fika ni pfula ya me laha ni veka munhu un'wana wa mundiya laha va ta emundiyeni mara quality ya me na mundiya a yi fani a yi lunghiseni kokwalani me ni vonela timhaka ta ku
government ayitekeni kufana mina na n'wina hi hambana la ku xona ntsena ne ani vi ka xiyimo xa kahle xa ku hambana na vayingiseri kambe namuntlha mina ni kombela ku hambana na n'wina mina ni hambana na n'wina la ka ku hi nga tshiki xin'wana na xin'wana hi ku government a hi tirheni hina hi hexe loko ku ve ko fana na sweswiwani government a yi fanele yi hoxa xandla ka ku lawula masungulelo ya mabindzu a hi vuleni sweswo hi ku government lawula timhaka ta masungulelo ya mabindzu hi nge vi na bindzu lana laya sweswo swa ku taniya government lawula leswi na leswi ku nga vi ku government ni niki mali ni lava ku ya xava start mina ni twa nga ri sweswo mara babekhalanga ni kombela ku mi nyika xikombiso na mina mi pfumelela ni babekhalanga mina ku pfula bindzu ro karhi a mina mali ni hume ka munghana lonene mina experience ya bindzu liyani na va kha va vula va ku tanani ka government mi ta kombela mali sala vele ku fela ku kwala ni khalanga bye Mintirho xa makumu lexi xa makumu babekhalanga se ni vulavula xa makumu he vantshwa xa hehe hi ku ya kwini ka swikhukuza se va pfarile swibedhlele swa ha ri kona hi ta yi kuma kwihi mali hi tweleni na mitwa kumbexani mina ni kombisa mihleketo ni pfuneni ku twisisa vayingiseri va mina leswi ni nga yimeki na sweswo swa ku va sungurile vanhu mabindzu mani okay mavuye ma wa hi ku a va nga ha kumbexani a va nga ha landzelerisi leswi va nga sungurisa swona mara va sungule ka noto vanhu vo tala loko va vutisa vanhu va ta ku byela ku hi sungule ka noto ku na mavhengele yo tala lawa loko ni nga ri ka xiyanimoya a ni va ku vulavuleni ni ri laha a ni ta ku hlayela wona ni ku wa ri vona ra ka mani va pfurile mavhengele va sungula makula swi tiveka sweswo Mintirho Mugera Alone FM ku na vayingiseri la line leyi nhlekani nhlekani botfat minjhani bot wa mina pfukile n'wina mi pfuke njhani hayi i vatomi papa khensa swinene loko mi yi bela riqingho mi ri yini n'we hayi na hina ha khensa ku va mi khomeni ni yo khoma nkama wa ku leha kambe ni ta koma swinene swi tani mana ni ku va ku ri na un'wana na ya kha a vulavula ma swi vona hayi i ntiyiso botfat la tlhelo ka pavement ka gongo ka mandayina la ka xitiva gona hlangana na balofinias a ni ku na tumbela se muhumelerisi va ku nga chavi nkarhi wun'wana swi ta pfuna van'wanyana se ni vheta ni boxa viti botfat ni tirha aka khampani leyi ni nga vulaku ku Dr. Blade Nzimande hi vona top management ya CEO ya mina na ni tirhaka koho vanhu lava va kumaku mintirho kumbe titenda loko sweswi vo ku na tenda yo aplayela ti-clinics ku ta tikhampani ta le handle kusuhani a Zimbabwe munhu yalowo u ta tirha hi maintenance yo cleana a tirha hi maintenance yo maintaina michini hinkwayo ya khampani a tirha hi security so swin'wana leswi fakaku xandla aka vanhu va tiko ra ka hina hi nga kumi mintirho hi ku ringanela kumbe vantshwa va nga yi kumi mintirho although sweswi ni vulavulaku laha ni tirhaka kona ni nga mi byela CEO ya mina yi kumiwa hi Blade Nzimande a ofisini kwihi na kwihi ka khampani leyi ni tirhaka ka yona ku yi under government loko mi nghena mi ta kuma swinepe swa vanhu va government ku nga president wa tiko ku ya nghena Dr. Blade Nzimande ku ya nghena deputy president se ku ta nghena un'wana na n'wi tsundzuki ngopfu kambe i kona kwalawani so tikhampani ta tiko ra ka hina vanhu va ka hina lava va tekaku ti teka vanhu va 2% ivi 98% ku va vanhu va le handle ku ya hi ntiyiso ivi na lava va ta kota deliver switirhi swa la kaya kumbe switirhisiwa i vanhu va ku ta hi le handle se xiphiqo se ni twe laya loko un'wana mutirhikulobye la tirhaku hala tisemeni kumbe hala madorobeni a vula marito lawa ivi ntwa botfat va ala swi ni khumba ni ku ni la ku ta ni ya nghena ni ta kota ku boxa ntiyiso lowuwani xiphiqo i yini na ku tiva ku xiphiqo yini Afrika-Dzonga a ku na nawu lowu nge vanhu vo huma matikweni ya le handle va nga tirhi se xiphiqo n'wina i yini sweswi xiphiqo i ku ri a ku mavona loko va 60% ya vanhu va Afrika-Dzonga ivi 40% ku va vanhu va le handle swi nga langutiseka swi antswa swinene swi nga tirheka se mi endla njhani se mi le ku endleni ka yini ku vona ku swi va tano
loko hi tile kwala parlamenteni ya tiko sweswiwani hi endlela ku loko hi karhi hi report swilo leswiwani mani twa ni ri president I mean executive lowa CEO ya ka hina ifumiwa hi aninga la ku mu vutisa sweswo ntaza ni mi vutisa loko mi ku ifumiwa hi dokodela Blades man mi vula yini a ni vula ku la ntirha kona ntirha ka Council Scientific Industrial Research lava va vulavula ku hi science loko va vulavula hi science va vulavula hi CSIR se mi vula ku dokodela Blades mande hi vo vandla ku vanhu lava va thoriwa va thola vanhu vo ka va nga ri va la tikweni a hi vona ntsena government wa hina a endli ku swilo swi tiya even Mintirho a va tirha ku hola wani na vona so na vasayili na vaden Jordan a va tirha kwala wani avata government a yini milenge a pfuna vatirhi vanhu va South Africa hi kuma mintirho hileswaku sweswo hi swo a ni lava mi vula swo hi yo mhaka ni kha ni mi vutisa kahle se leyi ndlela mi nga yi khoma yi yisa kwihi se leswi mi nga vula sweswo a hi mi twenini hi ku a swi hi pfuni nchumu yingiseriwa mehe ku vulavula hi ku yini vanhu hala i 10% hala i 2% leswi hi fanele hi vula swona i ku hi lava yini kumbe na hemba DJ Mintirho i ta hi byela ku dzuma na mina yimise ku yini ni khalanga pet mathebula nongonoko lowu humelerisiwe hi tinyiko Morgan Shivambu a ni ku seka hisa a ni ku seka hisa se ni vona Jesi ai chaba xibani loko ha xaba kumbe ikhalu lo tshama kwala kumbe humele makumu loko ni ta huma lomu nyana karhi ya sweswi ka suka ka va ta vona mara xaba ka tsimela se fane plus alelo sweswi nyana phela a wu la ku endla xihoxo a wu la ku endla xihoxo sweswi nyana loko vo ku vona eka ku pfaleke tinhompfunyana va ri hey famba kaya se loko wo hlekanyana ivi rosa famba kaya merini ka dzuma na mina na vuhleta va hirina loko va hlawuleka wo xixima van'wani va yingisela vakulukumba eka Munghana FM hina swa tetere ka radio a hi nga ri kona so va hunde emisaveni so hi ta va karhi va tsundzuka so namuntlha a tiveka ngopfungopfu hi day by day va hunde emisaveni yes day by day Robert Mongwe a wu zweka tsameni ya va pfuxela siku rin'wana exibedhlele a Lethaba ongeti moya wo nga etlela hi kurhula hi ta va yingiserile hi twa ku mikandi ya ku hi ha khensa swinene all right sweswo Mintirho Munghana FM sesilili lava va hi byela ku mahungu ya wara yambirhi ya ta va ya yimise ku yini loko mo ze mi twa leswi ni fambile mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula